Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Eugene Delia lejla kien ibbujat mill-persuni li nġabru quddiem il-Parlament biex jipprotestaw. Il-folla mmexxija mill-Occupy Justice Repubblika kienet qed tħabbat il-boro mhux xejjer li xkupi. Iżda la darba ħareġ Eugene Delia l-folla nfexxet tibbujaħ filwaqt li b'differenza ċabċbet lil Simon Busuttil. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista għamel appelli kontinwi biex in-nies immorru dawn il-protesti. Iżda jidher li dawk miġbura ma nsewx kien jgħid Delia dwar Daphne Caruana Galizia li mhux biss sajjara biċċa blogger iżda nisma' dwaru għeddewha wkoll. Ma' Delia kien hemm Clyde Pooley Segretarju Ġenerali li wkoll ma ntlaqax biċ-ċabċib. Minħa l-oħra l-fazzjoni ta' Simon Busuttil fosthom id-deputat Jason Azzopardi marru għal rashom ixejru lil-folla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.